Чималданах Михаил Игнатьев ача сачысем хаделени куравба балашы. Школу мен хипип кезем мен биап паланыбе казакланчы. Меншін хевелі жыдать, меншін тюбековак, ача садинче вай хурагансен шакнашкал уйдузине де хуралама білмелі. Шабарланзем дембирги де білешін. Нина Героева шубашкарды шаржирим билікміш ача садинче ширымты хоршул вай хурать. Валмен пачекрен врендеген булмамет ленне. Аслаша төсліге тада піреміш учитель интереслі урок семиртерни видим гүне. Шаванбада школ бітерзенех шубашкарды педагогика институтне шулдытна. Дипломизен школда кайра хача бача сатне іштеме вырначна. Паян Нина Героевна Россия Федерации наукаба верендю министерствен хизеп хучебети сларыш. Шак профессиебе питикымыласа суйласа илдім. Мүншіндесінебе питячысыне юрададып. Хамда ебе бызык шемгері үстешіденне. Манын азате учитель булна школда верендне. Хам школа время казасын. Мана премш учительница питетыткына илче. Выл перев шавдері интереслі урок сембе илерце верендече. Шавна килштернебех, наверное, ебеде шак шула суйласа илдім. Шубашкарды Шерзагурун биликмыш ача садинче вайхураган Надежда Петрова кунда вунулды шулдырышать. Чималданах вал педагогика училищенче оспухна, кайрах танрах пылю илестерешпе педагогика институтинче вренне. Эбі мен бәчекрене хамын жемік сіне, шылым сіне, анне бәтіне мілегалас пақма бұлыш сабыны. Школа кайзанда учительзе мілешленіне пақсадырза, учитель булашу эмитсен булныманын. Вара школ бідерзесіне ебі педколледж вірінме кайрам. Ондан аслы бәлі үйлестезе шақхамын эмеде пұрнышландыр дезе ебі Чуваш патшалық университетіне вірінзе бідердім. Уявдельне юратна воспитатизем валли ачыземде парне хаделене. Оспаны жын, евр самантра полышны жын тавдуза юраташа парнелері швезем. Республика Галарым валли Оксана Александрова, Евгений Анисимов.